Assalamualaikum, alhamdulillah ya. Nah, hari ini bikin opor ayam nanas ya, opor wong Palembang. Nah, ini kita pakai ayam kampung ya, seperti ini nih. Harumnya opor ayam nanas itu ya, opornya wong Palembang ya. Bumbu opor ya, kita tambahkan dengan nanas yang segar ya, rasanya luar biasa. Lemaknya harum sekali seperti ini ya. Ini sudah matang nih opornya. Kuahnya kental sekali. Rasa opornya ya, manis, asin, gurih dengan harum nanasnya ya, lemaknya. Oh, You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet, with you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day, for you I'd give my life away.